In a significant political development, 53 voters from 19 families formally defected from the BJP to join the Tripura Motha party at a dedicated joining ceremony organized by the Simna Block Committee in Barkatal. The new entrants included by two prominent figures from the local BJP unit, Ranjit Debarma, the BJP District Secretary, and Dolly Debarma, the Mandal Vice President. Minister Briseketu Debarma formally welcomed the newcomers by handing over the party flag. Their departure along with 53 voters is seen as a blow to the ruling party in the region. The joining program was marked by the presence of senior party leaders of Tripura Motha. Minister Briseketu Debarma formally welcomed the incoming members by handing over the party flag, symbolizing their induction into the party. The event also saw the attendance of TTADC executive members Rabindra Debarma and Runel Debarma. Additionally, grassroots leadership was present by Deepak Debarma, President of the Lefunga Block, and Nirmal Debarma, President of the Hazamara Block. Speaking to reporters following the joining ceremony, Minister Briseketu Debarma emphasized the integrity of the new inclusion into the Tripura Motha party. He stated that the number of new voters joining the party is genuine and not exaggerated, unlike other parties that often claim 700 people joining when only 7 people have joined, or 300 people joining when only 30 people have joined. Minister Debarma asserted that Tripura Motha maintains proper list and documentation of every new voters joining in the event. BJP ni District Secretary, the Mondoli Vice President, Sini Takuk Ranjit Debarma by Takuk Doni Debarma Boni Korognu ni leadership, 19 family ni 53 voters. Sini Bubagrani Tripura Motha borok join khlaipike borokno sing bele khabai khubai khai Bubagrani sing borokno lamsogo sing o jago 19 family je 53 voters mani obongka genuine oro kuno karchupi krei je jago sing nuk jago kwbangma jago joining khlaike hangkai 7 jona no hangkai 700 jona khlaimarok 30 jona no ka 300 jona khlaimarok sing nuk jago kintu o jago chini genuinely no list bo review te borok oro tini bortomano tobo tongo ke aboni bagai sing sara Tripura ni lukurokno sanani muchungo chini Bubagrani leadership Tripura Satofa hamkrani bagai bo je samung khaitamani aboni bagai sing joto Tripura sabono logirine nango batini dara song haikya borno sing khabai khubai lamsugo phainai salo sudu simnao simia sara Tripura no hajoining program soriwi tongo hoyto sing Banglani newspaper riwimaniya kintu sing sini je Tripura social media tongo sing borno bisingti chini Tripura lukurokno sing khunugui man tongo bai sini media friends rongno bo sing beleke hambai mario no bisingti sini joto Tripura lukurok sini Bubagrani logio je phaine rongno je khunugui tongmani aboni bagi norno baiple hambai mario tini joni gorom জনজাতি গৌরব দিবস নিবাগৈ Tripura নিবাগৈ আরো কোটি কোটি খরচ খাইয়ে program khlai to gangkai ajino doto Tripura ni backlog je sakri tongmani so buskani 2026 5000 kelana ini busna khage sing busna hamta kamu tamu ekta abo tamuni bagi aro por khayan to karon sungno galai khelo sikon nukjakha sungno rang bai baiman oni bor saiman kha aboni bagai no ini chini takuk song buji kha ao পৃথিবীর যত আছে দল কত নিনা দল সবসময় কত তুমি নিয়া দীর্ঘ 10 বছর বিজেপি খাইমানে পড়েব ভারতীয় জনতা পার্টি ন খাইমানে পড়েব সেই Tripura জনজাতি মোর্চার ও জায়গা কাইসা কম সানেন অধিকার মায়ানি বাগে তিনি Tripura Mothani বানানি সেই প্ল্যাটফর্ম ফাইয়া এবং ও জায়গা সেই ওরা পুরো কম সানেনি চিনি অধিকার করে চলো Tripura জনজাতি মোর্চা চলবে কই বিজেপি নি ব্যাক কাই কিছু ললাই কি দङ সামো কোনো করে এর মাত্র শুনো ব্যবহার সিনি খাই দङ বিজেপি র আমন বাগে তিনে কবাংমা কক দङ ওজনা কক দङ ফলজনাই কক দङ দত কমত সারিয়াও যাব তিনি আমন বাগে তিনে এই Tripura Mothani প্ল্যাটফর্ম সংগম ফাইকা संगुगर आंनि स्लोगान निका सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास
কিন্তু টিপ্রাসার পার্টিও কয় কোনো বিকাশ ইয়া বিজেপি রসম তিনি চিনি ট্রাইবেল চিনি টিপ্রাসার কোনো বিকাশ ইয়া তাও পর্যন্ত 10 বছর কা আমার বাগে ও বিকাশ ইয়া বাগে আন তিনি টিপ্রা বঠাবো মাফায়ু The mass joining underlines the promoters' continued efforts to strengthen its base and organizational structure at the block level, especially by attracting established leaders and workers from rival parties. Reported by Shamir from Barakatal, Chinikhorang.